Pozdrav! Danas ćemo napraviti jedan sok bez puno miksanja. Vrijeme ovih prekrasnih plodova. To je šipak ili nar. Ja sam ga otrijebio ovako da ga bude na hrpi. Ovo sam sve dobio u Dalmaciji. Pretežno ljudi zaboravljaju koliko je ovaj plod dobar i vrlo jednostavno od njega napraviti sok. U biti možete ga jednostavno otrijebiti, tako jesti, a super je ako imate ovakav jedan sokovnik koji je ujedno i da nije centrifugalni, dakle on će mljeti, stiskati i dobit ćemo sve sastojke ne samo iz ovog vanjskog dijela ploda nego iz košice. I to je jako, jako dobro jer nešto minerala ne malo sačuvano je upravo u košicama. Evo, sad ću upaliti sokovnik. I dodajemo trplu ovo. Evo, napravio sam za vrlo kratko vrijeme sok. Dobio sam ove koštice ovako stisnute i to ću u principu baciti. A sok je ovako zamućen, nije ono skroz proziran, ali je vrhunskog okusa. Koštice uopće to nisu zagorčale, nego dapače dobije onaj puni okus, baš ono što treba. Zanimljivo, našao sam da ima čak 1 gram C vitamina na 100 grama ploda, pa da ima manje, jako impresivno. I kažu da je strašno dobar jer mineralizira tijelo i još, ne biste vjerovali, opet ima jako puno kalijuma, što je dakako super za sportaše. Idemo probat. Tu uopće nema greške.